Maka di Nabi ta iyyakum wal hasadah. Pada ufati ke abilai ritalla sifat seriati. Fa innal hasada ta'kulul hasanat. Nasabak yatu sifat seriati nanre decenge. Kama ta'kulun narul hatabah. Pada tuha akan rina apiri ajutununge dega ganasisa. Nomoni magbulu amala ya engkai ripapule. Tapi engkau tu itu lihat sifat seriati rilalanna watakkalita de disadari manenne yarunan reta cedek pada akhirna nacapuri amalak tak digagana sisa. Inna Allah sami'un alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ihtisami bihablillahi jami'a wa bi zikri nikmatihi alaina iz kunna a'da'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wan nabiyul karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صدق الله العظيم. وَبَلَّغَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sepantasnya kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena segala bentuk pemberian daripada berbagai macam kenikmatan senantiasa Allah berikan kepada kita. Bapa mula papenyamong watak kalimat di bola adisi disinga na inapa na resiki kesempatan. Dan yang tentu lebih utama dinafaja nafat dibolang ki pangallahu ta'ala ya naritu hidayana, sehingga ia naromantara ki letu rirala bola malabina pangallahu ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk pemberian Allah ini senantiasa kita syukuri, ya tunarunas sabari tuli malumu rifapole decengi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seiring berjalannya waktu tentu kita senantiasa dituntut untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya ketika dua orang datang kepada Nabi Musa bertanya, yang pertama mengatakan, Nabi Musa, agar wading upogok sarek kuam mengih tulina tambang ka papenya mekku fangallahu ta'ala. Sementara orang yang kedua bertanya, wahai Nabi Musa, agato siya wading upogau supaya mapetun ya ro papenya meng ya engkai nawareka fangallahu ta'ala. Kepada orang pertama Nabi Musa menjawab, nareko tuli engka kumailo ritambangang papinyamang ya engkai boleh risesena pangallahu ta'ala, maka apapun yang menjadi pemberiannya engka ko syukuru. Sementara orang kedua diberikan jawaban makada, nareko maelo ko ripapajang papinyamang na pangallahu ta'ala, maka aja musyukuruki aga mencaji pabiri. Dari sini muncul kata kunci makada, segala bentuk pemberian Allah nareko maelok ki turi ditambangan, maka kata kuncinya ya naritu engka ki simata syukuru aga engkai nawareki.
Sehingga dari sini ya ro'a syukur kenata seddiru fatau berbeda-beda. Pada malalengang batena tawe syukur. Ada yang merasa sudah dirinya bersyukur kepada Allah, tetapi senantiasa masih mengeluh nasengi di panagan. Ada orang yang senantiasa katanya bersyukur kepada Allah, tetapi meluk mofi ritambah-tambangan aga mencaji faberina pangallahu ta'ala. Sehingga ayatna pangallahu ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur, tidak mengatakan wa qalilum min ibadiyas syukur. Ya, syakur di sini yang bermakna yanar itu di samping natarima si bawa madeceng aga mencaji paberena pangallahu ta'ala engkatoi natarima madece makada apapun bentuk pemberian pangallahu ta'ala wajib mana disyukuruki. Karena setiap kita meminta bisa jadi tanna yarona wareki pangallahu ta'ala, bisa jadi diganti dengan nikmat yang lain atau wujud yang lain, maka itulah yang dinamakan asyakur. Nasyukuruki faberena pangallahu ta'ala. Dan golongan yang seperti ini cedek kalalumi naseng pangallahu ta'ala. Ketika melihat orang di sekitarnya wadijaji mendrek-mendrek dalik, bisa jadi dipromosikan jabatannya ataukah senantiasa menurut pandangannya di nafaja tambah ya rufaberena pangallahu ta'ala, maka nafaguru ki nabita supaya engka ki simata syukuru dengan cara sesuai paguru hadisna nabita nafalatu ki makada wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Untuk menumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas, perbanyaklah rasa berputus asamu dari nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Famigai faturan nummu ri'anu napun napunangi tawe. Melihat orang senantiasa mendrek-mendrek dan lekna, pamegaini paturan nutta, tidak perlu berburuk sangka. Maka dapat dijaji nalolongangi dari jalan yang bukan digariskan oleh agama. Tanna idi pun naha untuk menilai seseorang seperti itu. Kalaupun dia mendapatkan dari jalan yang haram, tentu alena matu matu pertanggungjawabkan riolona pangallahu ta'ala. Tidak perlu berburuk sangka, tidak perlu curiga kepada yang dimiliki oleh orang lain. Ya Nabi ta'ala pagur ki makada pamegai paturan nummu pole rianu napun nangi tawe. Secara dasar napa guru kina bita makada agatuna warekko pangallahu ta'ala yanatu parallu musyukuruki. Itulah yang terbaik menurut pangallahu ta'ala lauri. Ketika ada dalam diri kita senantiasa merasa ya curiga, berburuk sangka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dari situ bisa juga muncul perasaan iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Tuli curiga ki sehingga mat dimulai sifat seriati. Nako sifat seriati nah hadir secara bersamaan dengan rasa curiga kita. Pada akhirnya ladde pak kasulanna terutama di lauri watak kalita, terutama lauri amala yang kairi papole. Dedi disadari makada wadi jaji yaro watak kalita tuliseha, tetapi nasabah engke tu hadir yaro sifat iri hati. Pada akhirnya wadi nakena lasa-lasa wadi jaji maduku pagangkan. Di samping itu amalan kita disadari makada nakikis sifat tacedek pada akhirnya campu nasabah engke sifat iriati madibula. Maka di Nabi ta'iyakum wal hasadah pada ufati ku abilai ritalla sifat seriati fa innal hasada ta'kulul hasanat nasabah yatu sifat seriati nandre decenge kama ta'kulun narul hatabah pada tuha akan rina apiri ajutununge dega ganasisa.
nomoni mabulu amala ya engkai ripa pulih, tapi engkau tu itu lihaderek sifat seriatiri lalenna watakkalita de disadari manenne yarunan reta cedek pada akhirnya nacapuri amalak tak digagana sisa. Dan peluang untuk itu sangat luar biasa besarnya. Wadi mana kina kena sifat seriati. Ya, di balisu ni aga pa guru kina mita makana pamegaini paturan num aja na iko pikiri ki penghasilan na tahu. Aja na iko pusing ri anu napun nangi tahu Pak mat di bola tu sifat seriati mabile asuk guru kamu. Sementara guru ta Abdul Malik kali belawan apa guru ki makada idi tu si tongat-tongan na rupa tawe engka mana peluat tak na kena sifat seriati, tetapi lebih bihalomona na tamagi ki nareko pada jama-jamangi pagalung lori padanna pagalu mudah sekali dimasuki sifat iri hati. Bisa jadi yaro gaulun na umay pada moluan na masa mamun masuko galuna purana masem paja subuh, tetapi wasile yaromatu engkai na lolongat dena pada akhirna engkani hadere sifat seriati. Guru padanna guru mudah dimasuki sifat iri hati. Bisa jadi jumlah jam mengajar sama, bahkan pelajaran yang diajarkan sama pula, tetapi hasil yang didapat tidak sama. Maka di guru tak engkau hadir sifat seriati ket. Fabalu lori padanna fabalu masa mamuna buka tokona masa padamu anu ribalu tapi dena pada pengelit tama engka peluanna malumpu peluanna mak dibola sifat seriati. Bahkan nasa gurutta fanrita lori padanna fanrita ulama dengan ulama mudah dimasuki sifat iri hati. Maka dipalisuni papa gurunda nabitta wa qalilum min ibadiyas syakur. Cedek kalalom itu poleri atanna pangallahu ta'ala yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Nasukuru ki aga engka diwerengi makoto paruh menerima dengan lapang apa yang menjadi pemberian Allah kepadanya. Dengan begitu insyaallah kumat dibolani sifat asukuru kange deto nari pusingi aga mencaji apun-apunan natawe ripabolani ya rofaturan nutta dengan kepunyaan orang lain. Maka insyaallah kita dijauhkan daripada sifat iri hati dan senantiasa kita masuk ke dalam golongan yang sedikit yang itu golonganna to ya engkai si mata syukuru lauri sesi arah jangan napongallahu ta'ala menerima ketentuan Allah, menerima pemberian Allah supaya yaru engkai apun-apunangi napa barakai pongallahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kekuatan yang Allah berikan kepada kita dipakai untuk beribadah dengan senantiasa bersyukur. Pada akhirnya insyaallah engkani dapat tamamatu rilalas surga pammasina insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was-sikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la liman syahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallim tasliman katsira. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fasal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.